काल जी मिटींग जाल्ली पळय शेख मानेचे आयज हाची म्हटलेलें आसा दे वूड एनालायज इट एंड देन डिसायड ऑन इट टू सपोर्ट ऑन मनोज परब. See, whatever is their party stand, I think let them continue with their party stand. As Ah. legislators, I think we will all try to make sure that we are all together. We are not here for any political mileage. We are not for any other issue. Mother is an issue which affects everyone, irrelevant of whatever politics it is. And I think this issue all over Goa, everyone should understand the topic. काल राजेंद्र केरकर सरांनी सांगला की all legislators should first of all read that document. वाचल्यानंतर सगळ्यांकूय कळटलें आमी आनी तें ज्ञान घेवपाची गरज आसा. वी ऑल्सो हॅव टू स्टडी. वी हॅव ओवरऑल सीन खंयचो नाल्ला जॉयन जाता, वेर द डॅम्स आर. वी हॅव ऑल अंडरस्टूड दॅट जॉग्राफिकली खंय कितें आहा तें. बट टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द डॅम एंड हाऊ द वॉटर इज गोइंग टू बी डायवर्टेड, वॉट इज द ग्राउंड वॉटर, हें सगळ्यांनी म्हाका शिकपाची गरज आसा. वी वील ऑल्सो टेक मोर इंट्रस्ट. वी वील कीप कम्युनिकेटींग एंड आय थिंक एंटायर गोवा नीड्स टू अंडरस्टँड. तर भितरल्यानसून जेन्ना सजमले फिलींग आयले तेन्ना म्हाका ते एक लोकां मदीं एजिटेशन जातलो. आनी जो सेकंड ओपिनियन पोल जो आहा, दॅट मिन्स पीपल हॅव टू कम आउट फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, गो एंड स्पीक टू देअर MLAs. 33 जे MLA आज आहा लोकांक बोर्ड जावन वचपाक जाय तांचे मदीं. लोकांनी ताका आन्सर दिवपाचो वॉट इज युअर स्टँड एंड दीस स्टँड देन यू हॅव टू पुट इट आउट. तांचे स्टँड आमचे स्टँड इज व्हेरी क्लियर. तेन्ना पडोन येता ते वेर दीस एक्चुअली गव्हर्मेंट स्टँड. तुम्ही जे 15 दीस अल्टिमेटम दिला पळय तेजे फाटी फुडें उलयता वेदर वेन वी टॉक टू मिनिस्टर और MLA, बट यू आर स्टील फर्म ऑन दॅट इशू. 15 days अल्टिमेटम. Further discussion जातले how to do it and that topic it is hold on to now till we complete the assembly session, because the assembly sessions are very short. Important focus has to be on the issues. We need to get assurances out, keeping into mind that the previous assurances are still not done. For example, when we talk overall for South Goa, everybody wants to win the Lok Sabha elections of 2024. The entire South Goa goes to South Goa District Hospital. तितून ICU डायलिसिस युनिट सांगलेले आमी आनी फ्लोर ऑफ द हाऊस एश्योरन्स दिल्ली. नाव वेन यू आस्क द हेल्थ मिनिस्टर वॉट अबाउट युअर एश्योरन्स, ही सेज आय हॅव ऑलरेडी पुट इट अप विथ द पर्सनल डिपार्टमेंट टू टेक अ इंटरवेन्शनिस्ट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस, बट द CM इज नॉट रिलीजिंग द पोस्ट. ही कसली नाटकां. सो असली एश्योरन्स जेन्ना फ्लोरार मेळटा आनी हेल्थ मिनिस्टर वचोन जरी तरी इंटरवेन्शनिस्टा पोस्टा एड घाल म्हणटा आनी तो एड गायना CM. सो दॅट मिन्स इट मिन्स दॅट CM डज नॉट वॉन्ट South Goa people to go to South Goa District Hospital. He wants them to suffer and come all the way to GMC. अशें जालें ना. फ्रॉम लास्ट असेंब्ली टील आतां जरी तरी GMC ICU डायलिसीस युनिट चालू जालें ना. अशें करून भरपूर गोश्ट आनी हांवें म्हणलेलें लास्ट टायम दॅट वी आय होप वी डोंट हॅव टू रिपीट द सेम थिंग्स दीस टायम. त्योच गजाल्यो परत येता. So I think let us now focus on getting assurances, making the ministers accountable for each and everything that they have done for the last 6 months of the last assembly till today. And including Mahaday is going to be the centric of everything that is going to happen, including the governor's address. If you see, governor has not at all addressed Mahaday in his speech. आनी कित्याक कितें गव्हर्नरान एड्रेस तूं चोयल जाल्यार कित्याक कितें पॉयंट्स भितर हुंय कितें चेपलो पेज 19चेर तेणें आनी कितें घातलें कोलवा क्रिका लागून एक लायन घायल्या की कोलवा क्रिक इज कंप्लीट. ही अरे टॉपिक इज डिफरंट ऑन पेज 19 मदीं एक लायन कोलवा क्रिक रिजर्वेशन इज कंप्लीट. सो दॅट मिन्स फोडोवपाची गजाल सगळी गजाल फोडोवपाची. इवन इन दॅट दीस एक लायन गायली आनी ती कवर केली आनी इन दॅट टॉपिक पॅराग्राफ इज समथींग एल्स ओनली. So this is, I think, today's situation, and I think Goans will also realize as time goes by. Sadans fodopa jayna, sadans fodopa jayna. Educated legislators have been introduced in a new fashion now. We are going to make sure that